سبيل الدموع سبيل مريح. Mga uri Allah subhanahu wa ta'ala. Miya katutuuna tanok man sa geng kai ada terayawas. So sabaad na lalay niyan kiisa. Ino mga diya tigyan, bumati pansubang. Anto na iftirun abangkit. Ed na pakasambagin tanurong, nagyang kaya bisita tanong. Miya ka pangadi sa Azhar Academy. Dasal ako kay Alban na muna alin. Guru kami, anto na iftirun abangkit. Bumati pan mga masubangkit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Paganeron na panalamatan tanong sa Allah pagmintan ko kadnantan o Rabbul Alamin bagantan niyan sa lauda paru kuditan o di kanggal buka ko agamatan o agama Islam agumabaloy akapipya ginawa tanong si saging kaya dunia na suditan o di kang galubaka ko agamatan o agama Islam. Ayaw to pakaisi na ito na tigyan iptero na bangkit. Agu ino ba subangkit na pakaranid? Uway. Ayaw ptero na bangkit na ginan so masa ang binasaan wallah ging kaya dunia. Uway. Langon o mapapadalum sa yan ang binasaan wallah. Agu mga baranyawa nakuha niyan sa niya wa inunta so tiyabiyo no kadnantan wa Rabbul Alamin. Aguginan sugawi timu niya nun sulang no mga kaadanian. Huwag. Atigu Allah la yajma'annakum ila yawmil qiyamah. Timu ka no Allah si isa mori alungan. Langon no kaad no Allah na timun sa no Allah si sagim ka na namasa. Ginan iptero na bangkit. Ikadwa na giyang ko to akapakataling umanian na supantagsan nada mataron inang tasukad ng tanong Rabbul Alamin. Gina ni mialoy si ko Quran, agu mialoy si ko hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa mialoy sa Quran na tigwallah na inna Allah indahu ilmus sa'ah. Mata naswallah na sakanian lebih amata o ko kapakataling umaw bangkit. Agu tigwallah ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Agutigu Allah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Peter wallah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipagisiran kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam wandi ka pagataling mo bangkit. Why? Na Peter wallah ko Muhammad na tigina qul inna ma 'ilmuha 'inda rabbi. Tiruan ka hay Muhammad aso ilmu supantag sumasa kapagataling mo bangkit na ayabu matauron na sukad ng tanwa Rabbul Alamin. Alhamdulillah kaya tokawan tanong man to unto na iftirun abang. Guru kami baso kapagataling mo bangkit na buad ng mga tuos yan aw maulawla na maanamya karani din subangkit. Si kokyo sa ng mga ulama na so mga to so kapakarani di nakapakataling mo bangkit na ada mga klase niyan. Paganero nagyang goto alamatu saati sugra. Gyang goto mga tos o kapakarani o kapakataling mo bangkit mga ito agusto mga latos yan. Paganero nasita no si sagyang goto mga ito atos o kapakarani o kapakataling mo bangkit. Isa aluin tano nagyang goto inaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama masaan tano si saging kaya masa. Huwag. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyrati sa'ati ay yurfa al-ilmu. Pada tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tos sa kapagataling uma o di nakapagaran yung kapagataling mo bangkit na so kakedo mga ilmu. Kakedo ilmu. Ayaman nagyang ko to yurfa al-ilm kipuro su mga ilmu na mana niyan na kedesu ilmu pakai itu su ilmu aya murad ro aya pakantapan ro na biqabdil ulama o bimautil ulama aya pakantapan ro na suka kede mga ulama pakai itu su mga ulama na andid ni kapakai itu mga ulama na pakai itu aging utwaswa sabut ko agama Islam. Ikadua tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yathbutal jahl. Oi ketatap so
Mana niyan na so kada apalang ko agama tano agama Islam naya pagkadakal naya pagkadaya mang sisaging ingat tano. O pagilay tano aging kanan adua amyalo yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atos na iman to na kamamasaan tanwanan. Aya mata ang benar na sisaging kaya masa na may to so mga ulama ko mga ingat tano. Uway. Agu kamamasaan tano madakal kumaaya kadakalan si ko mga tao nagwaya kalilid si ko mga tao na dirang katao ni pero na agama tano agama Islam. Pakilayin ka Muslim ugay na sumagal bakyan agu sumanga katiro yan na mawatan si ko andini ba na pembetuan sa agama tano agama Islam. Ikatlo ay naliro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atos natigyan na wa yushrabal khamr. Pagkadakal lagi ang koto akapaginuma si ko pangapakaber. Uway. Naginan na upama kapsima-sima antano aging kaya mga kangudan raktano tabi na gina ni kalili dimanto. Amin dakal lagi ang koto paginom sa pakaber. Api apan so Muslim nakapakaya pagkatong kaon si saging kaya mga tunga na itano di na mga bangsa tano kebubayan nila naging ka na nakapaginom sa pakaber. Sabab sa ginan na pagkapyaw na ginawairan nagu runon matatagwag yung koto kapupagapya ginawairan. Ikapatay na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina wayadhara zina kepayag su kasina. Balasan ka wallah guru amin pada sa kipa kay sa mga tao. Kanagami at tigilan ko mga ulama adna pagkataling umasikop Korea masa akong betul sa Dajjal. Anto na anta ipbetul sa Dajjal agun to na yung mga sifat yan o di na mu'jizan yan ay nibgayron mambu wallahu subhanahu wa ta'ala. Isa mga tos o kapakarani o bangkit naging ka na nakapakataling mo Dajjal. So Dajjal na siya nang kinwa ko basa kalima tadjil bimana tagtiya. Ndulungan yan so benar na ay ndulungan yan isa mga rupa niyan na buta agiyong ko to sabala mata niyan. Agusi ko pagalitan o dua mata niyan na ay misusuratu na kafir. Isa mga rupaan, isa mga mu'jiza may panutul si ko hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o di na si ko mga kitab na inibigay ron nakapasang wallah na mapakauran yan sa langit. Agu kuyag yan sumiyatay lupa agu mapakaungan yan sa mga nga pamumulan. Agu kuyag yan sumiyatay gitu ipad mga mu'jiza mga miracles ibibigay ron kadnan tanu Rabbul Alamin ipalimpang yan si ko mga tao kaanyan siran makwa nagu anyan siran mapakasilay si ko andi ni ba na lalan auntol. Guru ami beed na maalingar kami tutulan api yang mababa si Iko Dajjal. Gaya tutulan na pagaluin tano na tanto ay kumakampat okay na isa tinu din tano naging kaya pamanutul tano na padini sa ketangkad sa ginawa tano mataan na so dito ron kadak lang ko mga tao na di benar. Ging kaya panutul na kan na misusumpa to naging kaya kapakara tao mga tao si saging kaya Madina gusi sa Makkah. Kamamasaan tanwanan ay man to kadaklan si ko mga tao na pakarata nila naging kaya Mamlakatul Arabiyyati Saudiyah ay mala na ging kaya Makkah o ging kaya Madina. Tano isa may panutul si sa hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan na datigyan derpa enunta sa pagkataling umonsu Dajjal fi 40 layla siko 40 kagagawi na lango no derpa si saging kay dunia na pagkataling umonsu Dajjal. Nagyang ko to kapagkataling umonsu Dajjal na binasaan niyan so mga tauro na gusto mapapadala na ayabuot ya biasa no Allah naso Makkah agugeng kaya Madina kagi si ko ang kabil Madina wa Makkah na adna mga malaikaw si kung bela-bela adar pa si sa Makkah agu si sa Madina na adin ang mga malaikat
aku makaden si saging kanan adar pa sisiap niran Madinah agu ging ka iya Makkah. Gina ni isa amala atutul kama mas antano iman tua kailangan na mapanutultan pantag si saging kanana Dajjal. Ay mana niyan sulangon udar pa na kabina sa Dajjal na yabo din no kesulden na ging ka iya Makkah agu ging ka iya Madinah. Sebagang kar kami guru kami samagaan aging ka iya adna tawa punggiraw sakna tigin na mapaparati ako basta arawat na ako Dajjal na tiba ko di pangapalag ikadua na bakan di kuetoy mayala akan naging kotwa may sasurat ko bunang so kafara ami aloy kada tadi ko mialag ino mga de bebenar kepa kaya palagin ta so Dajjal o pamakobata din prauta so Dajjal na tano den tano so kini guris ukapagintaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na doon din mablag agyang uto panganinian andaman ini kapakaawatian ko fitna o Dajjal. Huwag. Isa tinudun tanong na so Dajjal na maawit sa fitna. Kawat kanyang ko agama Islam. Na isa kapakalides tanusan na ayatan no pagilay na suka pagintaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paganero naging kaya din yung kapakataling na umanta no makapasad sumbayang agusi ko padauras na panganintan ko Allah makalides tano ko fitna o Dajjal. Dataragyan ko to hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pianutulu Aisyah radhiyallahu anha amata na tigiyan aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lalayon niyan di panganin si ko Allah at tigin na Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masihi ad-Dajjal. Tigo Rasulullah sa tigo Aisyah radhiyallahu anha mata na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lalawin panganin si ko Allah pakalidasan sa kanyan ko kasiksaan ko kubur agu makalidas sa kanyan si ko fitna o Dajjal ginan si ko doon yung makapakataling huwag agu isa panaukit akapakalidas tano ko fitna o Dajjal na giyong ko to kapambatiya tano lalayon tano kapambatiya si ko paganaya 10 ayat si ko suratul Kahf. Ginan mga wasila, mga ukit, kapakalidas tano ko fitna o Dajjal amyaloy si ko Quran agumyaloy si ko hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balasang kawalla guru kami sa danga kapakandaray nun panganintan si ko Allah apakang barakat niya nakitan waging kaya kalilimut tano. Panalamatan tano sa Allah kami bubulos aging kaya programa tano ay sa amalaag panalamatan tano naging kaya an-nasiha multimedia panganintan si ko Allah ang makatutuna tanok mangpuruman kulagi daya oras giiswa tayo laki niyo pagarin niyo amin Abul Hasan Aluyudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musyahidina al-kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga tao ay mahihina at nangangailangan ng tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giinamyak kay Twito, sumanga tao ang mananaguntaman sa iyong patahadyo. So kababalo yagyang kay agamat agama Islam arangkom mararangkom yan agyang kuto pirikiri keban agyang kuto kawiyawiyag agyang kuto mga tao si isa agyang kaya dunia nalangon tanurun din mataw inged da iya sarigidan alungan aditatap inged da iya ditanusi ketatap kenabatanusi kakal. Search aniyo agyang kaya Facebook tano iningaranan sa an-nasiha multimedia kilay tanong siya sa mga piktibarangan ng mga video tanong mani pakalipati mag-like, share, subscribe sa mga video tanong ang makapupong kung mga andawan o mga ulaman tanong.